Waridanu ni pamnekan ni Yeswa livu nu ciri-ciring na rakwawat kami kawawuna. Yensu amrarali ni Yeswa ni munung do inawuan na ni Stephen. Sunyereng da amlavidya. Si sauluranam ni sarinau karakat dasya. Ni mapuno kanunang kakdekdeng dapa ama pakakasiso amrarali ni Yeswa taudu Yerusalem. Ti makdeng si Saulo mapakakasisira. Kakakadina so kabagayanda. Picarak-rak panso mabakisa kanu makakuya. Kaluluna sira pasasariduna yang inadu pamemtengan. Amuri ni pibuak darananu amrarali ni Yeswa mangidupikiliyan na doyotay akadu Samaria. Amuni pamnukan na ni Yeswa livu nu ciri-ciri nam tuda verdo Yerusalem. Uni mibuakan ni mrarali ni Yeswa mangisirado piciliyan na amilimuang nu ciri-ciri na ni yamatadu tua umagarji Yesu. Asa jiram si Filipo. Ni mangidu asakaili do Samaria. Milimuang nu kanu yung na ni Yeswa Misaya. Ani tuwi niya matadu tudtiraum. Sui karuda nu tawa umanu yung do ni pancinajira ni Filipo. Tani macita daw mapiru ka ba varina. Taru siraw tawa ni pamruawan naso kalam suyan ni Satan. Mabru siram amlululus sira. Makubut do kataw-taw no tao. Suniyan danu arwa makasapatawa ni mapiarana. Sui kasasari danu tao dudang. Amyan su asa katawa mingaran si Simong. Ami bari duilyang. Amyan su varina ikalak danu tao. Pamarin na kataw-taw na mancinu kayaray na tao. Sui kami mindanu tao dudang. Tanamay raya tawa tanatud na katawam ikakrada miringan. Tapatulin nda uyatan niya mataduto. Ikungudo muni ranura may varino mapangyang yala kavari. Amuri ikaruda no tawa ni machiluludya. Ipilimuang na ni Filipo mapasarya ciri-ciring na niya matadutwa. Umagardo italamurong na kanu ngaran ni Yes Kristo. Ano inganda no nimyanda nga mawawakya kanu mawawakis kataktak dajira. Tanasisimungan minatunangan nuingira na akataktak dajia. Mirat tatangam macurara na ji Filipo. Macita na umapiro ka bavari na ni Filipuam ni savasavak na. Uni pamnakan ni Yeswa livu no ciri-ciring na amyan do Yerusalem mamiring daw kiyan no tao do Samaria ama pranasu ciri-ciring na ni yamatado to. Amuri uni tuvuyan da si Pita kani Yohani mangijira. Makaranas siya dangam ipinuri da sirau umano yung rana di Yeswa kiyan na jira no sere. Tanu kanunang ranam di panimiyo kas jirawo sere. Domina kataktak jirano ngaran na ni Yeswa panyusirngenta. Amuru ni pauptanda jiraso 5 Pita kani Yohani ay panlalagda. Uro ni yan narana jirano sere. Ti taon ni Simong ni pauptanda so 5 Pita kani Yohania. Yanan narana no serem ipantana siya sunyarpi. Maniringam iturun nyo jakan uyo yatura turuan kuy nyo sunyarpi.
Kapaupta ko sulima kudu tawa kiyan naranajiranu sere. Manyiring sipitam, pacirali idunya repimua matem-tem. Taya malasu aktok tomu, do kanginanginamu su uyuyat nanya matadu tununya repimu. Iku ngomukas ngenan jaman, tanah kata dengannya matadu tununudmua, ya jano yung. So ipamlis mo na kumarudong malasa nakinakemu. Akapinori mo dya mataduto. Taalavu na senawu marautan nakinakemu. Tanay mo vaudenu mo panginanautan do tawa kanu mitya madadaya nararatan mo. Manyiring jirasi simongam. Ipinorin nyo yakunan. Kajinami idud nanjakun no nyui pancang. Mati kasi pita kaniyuania manganan ahono ciri-ciring nanya matadutuam may wulirana sira mangidu Yerusalem. Akapili muang danu mapasarya ciri-ciring nya matadutu. Do pici gilian na do Samaria. Hanya pilik tawan daili. Hamian su asakati sinya matadutua ni mangiji Filipu. Manyiringam mangunung kadu raragan. Apudu Yerusalem mangidu jasa. Jasa ngibinu tawa panaganan. Karaganam mangirana si Filipu. Amiendu raraganam macitanawu asaka mairaya tawudu Isopia. Ato malamurong nunyarpino panyersingan damavaks. Ami ngaran si Kantaci. Uyang ina do Yerusalem irarali na siya mataduto. May sinauliran na mangidu ilidam. Bilangan na do alilang na uvakong nano panuyunuyuan na suci ni yamataduto. Ami ngaran si Isaya. Manyiring usere di Filipuam. Mangika macikasengendo aleleang. Amuriwu ni palayun na mangi ni Filipu. Kunipa kami ringan na sutawang. Bilang do vakung ni Isaya. Manyiring dia si Filipuam. Mukatan nganu mu bilanganang. Manyiringam simyen su amna naujakenam. Uriwu ipakatan ng kudya. Amuriwu ni pancen na ni Filipu. Asumakidu aleluna. Uvilangan na nutaudu Isopia. Ciring niya matadutuam. Iyaranam akmi ikagling. Alakendarakatan na. Tunuru-turunu katau-tau na. Suicak mani likta kaglinga. Tedanda so bubuwadi miririyak. Nukapimut dedasyam abu macing-usung-usunya. Abu tumapilja sivu-sivuvong na. Tamaki kayu alalag na mabudkarawan. Manirang utaw do Isopia. Do pachityan na si Filipuam. Panchan paladyakan una pakatsiringan siya no. Paano yunuyuan na so ciring niya matadutuye. Payingan na dyan. Ano payingan na dukarwan tao? Karawanam ipansina ni Filipu. Uka si Yesu na no. Agagaran no. Nibilangan na. Akananaw na siya no. Mapasariya ciring ni Yesu. Mayrat tatangam. Manakay siya do mas ngendurano. Manirang utaw do Isopiam. Yam yanja suranum. Apyaw kataktak mo jakan do dya. Manirang si Filipuam. Si manuyong ununod mo. Uriw taktakan ko di mo. Manirang kuanuingan si Yesua Kristo anak niya mataduto. Amuriw ni pasikudan naso alilua. Kapatsura na di Filipu. Amang iduranuma kataktak na di. Karwandara na uranumam.
harapan no seire si Filipo. Amuro di nani makacitaira na siya no tao do Isopia. Mangira na William masarira na ununod na. Ni macitara na no tao si Filipo. Do Asoto ayya kalivun na so pichiliyan na pilimuangan no mapasariya chichil niya mataduto. Mangino kapakaranis na duidi do Kaisaria.